أخلص تحياتنا وأعظمها إلى الخليفة العام لطائفة المريدية فضيلة الشيخ محمد المنتقى البشير حفظه الله ورعاه وأطال عمره وكذلك إلى خليفة الشيخ إبراهيم فال سرين حمد مبوند مند فال وسرين حمزة مبكى المعروف بأسد القديم زعيم أهل القصائد نحييكم باسم هذه شيوخ الشرفاء المنطوق وكذلك باسم داري ëttu waxtaane borom Tuuba aji màgg ji almutaxassisa fi sikra amalihi wa tasarrufatihi alazima wa huwa sayxul azim borom Tuuba aji màgg ji naskurukum xaayata sukri ayyuhal musaahiduna alkiram fi xudurikum li haasi alijtimaaci sanawi fi tabiati xaamisa lati yunaasibu aadat alistidaadi li ruxyati alxilaal li sahri safar sahlu raxiili sayxi borom Tuuba aji màgg ji li inxaasil basariya li saalika xaala sababu xaybatiya anna laaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuuna saafian li qawmi wa an akuuna xaadiman fi dawmi wa ba'd inna tasrixana haza yataallaqu an tabyiini tabiati daaray ëttu waxtaane borom Tuuba aji màgg ji wa yatamaxwar asaasan xawla salaati niqaat wa hiya awalan nasatuhu saaniyan ansituhu saalisan wa aqiiran ahdaafuhu tamuwa ansa hësal kutaab daaray ëttu waxtaane borom Tuuba aji màgg ji fil yawmi saamina wa isriina min sahri yuliyu fi sanati alfayni wa samaaniyata asara miladiya waxat asasahu jamaata daaray waxtaane borom Tuuba aji màgg ji wa jamaata ëttu kennal borom Tuuba aji màgg ji fi sikra amali sayxil xadim bi waastati muwaafaqahima fi tasmiyatil kutaab bi daaray ëttu waxtaane borom Tuuba aji màgg ji wa fi ma yuqasu ansitatul kutaab i'lamu annahu mutaxassisun xasriyan fil ahadis allati tataallaqu an af'ali sayxi borom Tuuba aji màgg ji wa tasarrufaatihi wa kazalika an kulli ma yu'ammu muraqabatu numuwil hilaali min sahri safar ila yawmi taasi'a wa isriina min sahri rabiul awwal fi sarqi masjidil kabir li baladi Tuuba wa saalika bi isnil xalifa as-sayxi Muhammadul Muntaxa Mbàkke wa tayassuri haasihi nasaataat bi waasitati WhatsApp li tansiimil ijtimaaati kal aati yanaqidu ijtimaaul awwal kullu yawmu sabti fi sikra tulaabi li sayxi jotaayu waxtaane borom Tuuba wa saani kulla yawmul ahad jamiyatu nisaa'i ëttu soxna yi latil tasamat xaasatan li nisaa wa saalis kulla yawmul usnayni karaamati xattu yaddi li munaaxasati kitaabaati sayxi borom Tuuba aji màgg ji wa raabi' kulla yawmu sulasaa'i almusamma bi sulasaa'i maam Cheikh Ibrahima Fall wal xaamis kulla yawmul arbi'aa'i majlisu tawxiidi li sayxil xadiim jotaayu kennal borom Tuuba aji màgg ji wa saalika fi da'watil mutaxassisiina fi tawxiidihi wa tafriidihi fardan waxiidan wa saadis kulla yawmul xamiis majlisu kibaaril muridiina jotaayu magi murid ñi fi taxaddusi an rifaaqi seyxi wa saabi' kulla yawmul jumu'ati majlisul muridiina jotaayu murid yi wa saalika fi ijaabati al-as'ilati al-matruuxa bi fadli ahadi tulaabi al-mustadiif alaawatan ala haasi al-ijtimaacaati al-maskuura tuujadu aydan ijtimaacaatin sahriyatan fi sabti al-awwal min as-sahri lil-hadiis an xaraa'ibi sayxi wa karaamaatihi jotaayu cey daam wa saalika fi jihaasin xaas wa tuujadu ijtimaacaatin sibhu sahriyatin uxraa lati tamma tansiimuha li diraasil xasaa'idil karima neexitu xasiida yi
idaafatan ila saalika ladayna kutaabun bi hadafin ila ta'limi nisaa'i qira'atal xasaa'idi wa ta'limihinna husna suluki wa kayfiyati tasarrufatil muridiyya al musamma bi daaray majalis bu ëttu waxtaanee borom Tuuba aji màgg ji yutiyahu haasal kutaab daaray ëttu waxtaanee borom Tuuba aji màgg ji fi wasaa'ili tawaasulil muxtalifa YouTube, Telegram, WhatsApp, TikTok fa haasihi hiya ansitatul kutaab bil ixtisaar wa amma al ahdaafu allati tuhaqqiquha al jam'iyya tatamassalu bi awaamilin kasiiratin minha ta'siisu kataatibin kasiiratin min ajli tawsi'i taxliimi Seyxil Xadiim borom Tuuba aji màgg ji jam'u awaamirihi wa nasaa'ihihi fi kutubi luqatil wulufiya li saalihil umma fi qawlihi nafa'ani wa biya yanfa'ul wara wallahu yansuruni wal xalqu tatba'uni fil barri wal bahri saa naf'in bila darar atahsil ala wasaa'ili nasri axbaari ijtimaa'aati allati tansimuha al jamaa kal kaamiraat wa nahwiha li taysiril i'laan wa ma ila saalik wa li taqi haasil hadaf narju musaa'adatakum wa da'mukum li siraa'i tilkal mu'idaatil mufiida wa fi maskil xitaam haasihi hiya al bayaanaatul laasima lati laa budda min al qiyaami biha fi kulli ma yata'allaqu an saanil kitaab wa umuuriha summa nuwajjihu nidaa'an rasmiyan li jamii'il muriidiina fil indimaami ilayna ala haazihil amal li annahu mahaamun saa mihnatin xadiimiyatin wal kullu yarji'u ila saahibihi borom Tuuba aji màgg ji minal bidaaya ila nihaaya kama sahidahu fiina alxalifatul aam li tariqatil muridiya fadilati seyxi muhammadul muntaxa Mbakke xafisahullahu wa ra'aahu wa ataala umruhu mali'an bi sihhati wal aafiya walil xusuli ala akmali tawdihaat wa azmalal maalumaat yumkinukum ittizaala bina fi haazihil arqaam 76 349 wa 96 wa 48 wa 78 78 128 wa 93 wa 97 abwaabana maftuuhatun ayyamal futuuhi bil farahi wa suruuri fi intisaarikum ndax ëtt bi yaatu na te suuf si nooy na waxtaane Bàmba moo fi yell war na waa ëttu waxtaane borom Tuubaa ngi di wax ci mbaaxam gi di waaj màggal gi wasalaamu